Mayap ayabak po ke kongan ama kiramdam karing radyo at manalbe king ke katamong online streaming. Pagmasusyan tayang eni ing banalamisa para king kapigaganakan kang San Martin de Porres, relihiyoso. King makapasubaling paralan, darawon taya iting misa para king kapayapanda ring ega naganang meyangubye, lalo na retang meyangubye pauli ning COVID-19, ring meyangubye pari, ring meyangubye apangadida ring makayantabe kaniting kaorasan, at ring meyangubye ang makasulat lagyo at makabili keniking altar. Ingke katamong kapagmasusyan ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Ronnie D. Cao, Kura Paroko ning parokya ng San Matias, King San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Kinukaring kekeng miyagubye, kapayapan ke kasagibye, akekeng liguran ke tiking yato, ing kamatayan ke kano atsu, akekeng liguran ke tiking yato, ing kamatayan ke kano atsu. Ginoo para karena kapayapan kekeng aduan. Ginoo para karena kapayapan kekeng aduan. Bisan pang adwan taming grasyang pakayap ning Diyos, abi-abi tayang idawon iting banal na misa, king lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Labis-labis na grasyang pon kapayapan ibat king malugod na Diyos tamo, mantabe sana kaya kayongan. At keka antimurin. Maya payabak kaya kayo. Maya payabak po amo. At kaya ko man kakalaguran, nukan ko pa man king pamakirake, pamakisametong kaniting banal na misang darawon tamo, mga intulid, mi payabot mi pagkalog kaya kayong grasya, pakayap ng Diyos. Manyawad ngayon ng grasya, ban makibat ka rin kaya katang kaya donan, pati na ka rin kaya donan daw. Ning balang metong amakirake, kaniting misa, kapaminatan nating radyo ng Archdiocese, ng DWB 91.9 Bright FM. Bayanan tayo, ining metong karing avid viewers and listeners, ning kaya katamong radyo kaya king Archdiocese, kaya maten ni Sister Agnes Gomez Sablan, ipangadiya yung kayang piyangaring babae, ban mi kaalan ang gayang kapainuan, mes. At kami ring masakit ang manyawad grasyang pakayap, kanitingal doon yung katesa ng San Martin de Porres, amidinan upaya mo namang pepakayap, menulo ka ring masakit. Anyang mibiyabiyo, sana kanitingal doon yung kayang kapyesan, ipagkalub na misan pa rin Diyos yung grasya ban, munye kapaldanan, king nato mga panamdaman tamong sakit. Mitipo ng timong pamilya ng Diyos, kambiyaning kapanaligan, ipanigaputa mo ing patawara na katamo ng ipa, uling mitmuya king kamo, ampon ganaka. Gino, pakaluluhan mo kami. Uling may kasala kami keka. Gino, pakit may kaya kaming pakalulu, ampon lugod mo. At ibiye mo kay kami ing kaligtasan mo. Ing Diyos sa lubos mayipaya, pakaluluhan na katamo, at ing pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana, king biye alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, tinaib ming nuan ang Martin de Porres, painturo king alananggang ligaya, kapamilataning metong abyemit mong kapakumbaban. Ato ken misaning makapagmulala ng alimbawa king lugod, at mi parangalan king kayabe na king kayarian karinbanwa. Iti adwan mi, king kapamilataning giluming Jesucristong anak mo, ang mabibiyem pon mag-ari kambiyem mo king kametunganing banal Espiritu,
Diyos, manggaman king ngalanangga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Filipos. Ita mo ring tinanggap, king tunes sirkunsisyon, uling sa sambantaya ing Diyos, agpang king kayang espiritu, at miyayat danan tamong tula, king bietamong makayagum kang Kristo Jesus. Eta kailangan manalig, king seremonyas ning pamanyugat, king katawan. Nung ing katunayan, amayayakit king katawan yamu, ing pisasabian. Ako na, ing mumunang sukat manalig, king antika niting seremonya. Nung isipan ning ninuman, ing malyariyang manalig, king seremonyang antikaniti. Ako, lalo kong ating matulid, misip makanyan. May sirkunsisyon ko, inyang paruminggo ko pang makabait. Penganakda kong Israelita, king tribu ng Benjamin, metong kong tune, Hebreyo. Nung ing pamanupad king batas, ya naman ing pisasabyan, metong kong sadyang pariseyo. Tutukeng ping masakit ing batas, anggapin king ligalig ke ing kapulungan. Inyanong tungkol mo king pamanupad karing kautusan, alalang apintas kanako. Dapot deting sablang bage, as sukat kong lawan, antimong kapakinabangnan, nge nilalawan kula, antimong pangalugi, alang-alang kang Kristo. At emuding bagay reta, nunay ing sabla, lalawan kong alang kapakinabangnan, alang-alang, king metong abage, at tutong maulaga. Itiyat e aliwa, nunay ing ako, akilalake, i Kristo Jesus, aginuko. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Bustan lang tumula, ring pusong magdulap, king Ginoo. Bustan lang tumula, ring pusong magdulap king Ginoo. Dalit kayo para keya, dalitanan niyeng kapurian, ibalitayo ing makapagmulala ng depatan. Tumula kayo, ulining banal ng lagyo, bustan lang tumula, ring sablang sasamba keya. Bustan lang tumula, ring pusong magdulap king Ginoo. Panintunan niye ing Ginoo at ing keyang sikanan, ing pamagdulap keya eyo sana kakalingwan, eyo lasana kakalingwan, ding mala akeyang depatan, at ding pisyag ng kayatulan. Bustan lang tumula, ring pusong magdulap king Ginoo. O lahi ng Abraham, akeyang talasuyo, o anak ng Jacob, a pinili ning Ginoo. Ing ginuya ing kekatamong Dios, ding keyang kautusan, para king mabilog ayatula. Bustan lang tumula, ring pusong magdulap king Ginoo. Parangalantaya ing mayap a balita. Hallelujah. 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 Ing Ginoo mantabeya kaya kayo. At keka antimurin, Pamamasa ay iba't king maya pabalita agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Kanitang misan, linapit la kang Yesus ding dakal at alapan nilbis at palpikasala, ban makiramdam kaya. Mibubulungan na rin pariseo at ding eskriba, ngara, ing taong iti, makisalamuhay at makisulo ka ring makasalanan. Inya salita ning Yesus karere ting talimhaga. O namang ing metong kaya kayo tinyang dinal na tupa at kaya batingan niyang metong kareti, nano ing daptana. Lakwa na la rin siya mapulot siyam king pastulan at paninto na niya ing mewala hanggang ene akit. At nung akit na niya masaya niyang pusanan king pagona at iuli niya. Kay ba't kumbira na langan ding kakaluguran at kasiping bali sabihan na karela, matula kong totoo uling ikit kayong tupa kong may bating. Munta kayo, Kenny, magsayata mo. Sasabihan ko kaya kayo, makanyan mo namang may kamigit, akasayahan ka rin banwa,
Ulining makasalanan, sisisit painggulot king kayang kasalanan. Kesa ka rin siya mapulot siyam abanal, ay kailangan sumisi. O namang yung metong nga babae nga tingapulong kwaltang pilak, kaya batingan niyang metong kareti, nano, ing daptana, sindi yang sudo, palisaning bali at panintunaning miya masamas hanggang ene akit. Nung akit na ni iti, kumbira na laring kayang kakaluguran at kasiping bali. Sabiana karela, matula kong totoo, uling ikit kayong may wala kong kwaltang pilak. Munta kayo keni, magsayata mo. Sasabihan ko kaya kayo, makanyan mo namang may kakasayahan ka rin ng anghel ng Diyos, ulining makasalanan, asisisit painggulot, pingkayang kasalanan. Ing mayap a balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Kaniting aldo ning kapiyasan ng San Martin de Porres, metong religyoso. Ganakan tamo ing meging biyena, anong no meging malagwa mekad para kayo, na ing mismong pengari ng lalaki, metong mistisong Kastila, ing binaliwala ni anting kayang anak, uli na mo nitang memuliya king kutis ng imana, meto nga matuling adating alipan. Masakit mekad king di, ing mabaliwala, king mismong pamilya, lalo na kining tatang, dapat sana, minunang tinanggap at linugod kaya. Dapat karagula bagi king biyan ng San Martin de Porres. Uli na mekad ning lugod ning Diyos, lubos ang may baliwala, at medya niya pang pamikatagon may kibat king kayusan, anyang lubya ka ring Dominikano, at meging metong lay brother. At karagula bagi, ing ena peranas ka ring aliwa, itang mabaliwala, kitang lugod ng pisyag. Lalo na ka ring kalulu, karing masakit, at maging karing aliwang lelanganan ng Diyos, pisyag na yung lugod at binying pakamal, San Martin de Porres. Kitang lugod at pakamalabinyena, may karing balang tao at aliwang lelanganan ng Diyos, kaya kabaning biyena, pepating karana, nang yangking kayang meging karnasan na binaliwala niya mismo ning kayang pengaring lalaki, uling ene atanggap king kayang meging kule. Bidya niya pa namang pamikatagon, bandi na nung ulagaring aliwa, at tekikwana ng elang mabaliwala, ling balang taot lelanganing Diyos, ketang lugod at kasiwan, akayang inampang. May kadoyan mo naman, may itong masalang mensaheng papasyag na ning may basang ebanghelyo. Anyang yung Ginoo, lepitan dering bakal at alapan yilbis at palpikasala, ketang kabag na sandang makiramdam kaya. O rin na ring pariseo at eskriba, kami bubulungan, ing taong iti, makisalamuhay at makisulo ka rin makasalanan. Dapat yung ginuket ang kapag nasanang ipakit ng yang ding makasalanan, ang yang ding palpikasala, at inla pa rin namang ulaga, arapaning Diyos. Mawawala man, pero manatiling mawala. Makanya nung ginamit din ng adwang talimhaga patungkol king ulagana ning balang lelangana ning Diyos. Ginamit na iting metong may bating apastol. Akabud may walaya, may bating ing magpastol di kwano ring siyam mapulot siyam king kayang pastulan. At peninton ni ing may wala hanggang ene ikit. Antimurin ining babae nating apulong kwaltang pilak, kabud kay batingan niyang metong kareti, minyindi ang sulu, perisaning buong bali, penintuning may masamas hanggang eneikit yung may bating akwaltang pilak. Makanitaya kawalaga, yung metong tupang may bating, karing dinal na tupan yung metong apastol. Makanitaya kawalaga mo naman yung metong akwaltang pilak, may bating king metong babaeng ating apulong kwaltang pilak. At kabud
Ikit lareting may wala, may melang tula. Makanya ng paganakaniting kapag masusyan. Etasa babali wala, ban e mabating ing mawala. Binaliwala naman ning tatang ining anak ng matuling San Martin de Porres. Pero uli na mismo ning lugod ning Diyos, may natili yang mawala. Lalo na kitang lugod na pisyag na naman, karing balang tao at lelanganing Diyos, akayang akatab mo, kaya kabaning biyena. Kawang isang San Martin de Porres, napalyaring balang metong ating kanya-kanyang kinan, at posibleng maging dalan ban kanita mabadi wala king biye. Dapat arapan na ning Diyos na ano maning kaya katamong maging kakulangan, kapintasan, agyang potang mamagkamali, may kakasala, manatili tapamuring, maula, at nakatamo kapilan man babali wala, ni nga pong Ginoo. Makanyang tamong misan pang adwan ng grasya ng Diyos. Banay mo makibat king kaya katang kayadonan, king kaya katang pamangailangan, grasyang pakayap, amunya sang kapaldanan, kaya katamot pati na karing pakamalan king diye. Mamilatan niya sa San Martin de Porres, banting upayang, kamtantamo yung grasyang pakayap, mawulog king sakit at panandaman migitlado na, may paldan at kumayap. Sakit mang physical, emotional, psychological at spiritual. Banmidyan tamo namang pamikatagon agam pa ng mitmong katapatan ng kaya katang misyon aderikilan at maging dalan, ban makapamya mo namang ulaga, karing balang tao at lelanganing Diyos, kaya kabaning biyatamo. Kambiyaning pabakalayamanong eta sa babadi wala, ban mabating mawala, king rasyang adwan tamo kaniting aldo ng kapiyasan ng San Martin de Porres, makibat tamo kaniting panagkatatanaga, eta babali wala at babating ing mawala, nung atin mang mawala, akitiyat mamyang tula. Papalyaring king biya tamo itang sisimbolo king metong tupang may bating, o kitang metong kwaltang pilak a may wala. Mididin ng pamuring ulaga, anya makanyang panintunan, gustong mabating, mababali wala, uling tututa pa rin maula, sumagid din kaya katamong pamikasala. Dapat makapamya pamuring tula, king banantauli, kapamilatanan ng kapanisyan, at pamanggulot tamo, king pamikasala tamo. At midyan pang pamikatagon, banmunya mo namang ulaga, karing aliwa, etala mo sana babali wala, ban mabating ing maula. Sumagid din kaya katamong kainan, kakulangan king biye. O nano yung maging kapintasan, anya posibleng aranasan tamo itang aranasan ng San Martin de Porres sa mismong miyembro ng pamilya, pengari pang lalaki, asukat sanang ngunang tanggap kayan, nino at nanuyaman, may pagkaitan ketang lugod at pakamal. Dapat salamat atin pamuring meto nga Diyos. At king kapamilitana naman may kading lugod at pakamal ng kayang pengaring babae. Meragulyay San Martin de Porres. At may dyan mo namang pamikatagon. May ulaga, karing aliwa. Milinan tamo naman sang pamikatagon, ban pasyaging lugod at ibing pakamal, karing aliwa. At may kalupa na ning magpastol, kambiyan ning babaeng kaya batingan may itong akwaltang pilak. Etasa babali wala, ban mabating ing maula. Pilinan pa mo naman siyang pamikatagon.
ban ibe ing lugod at pakamal karing aliwa, at makanyang talang babaliwala, ban mabating ding mawala. Manahimik tangin ni Kimakoy da Pinandit at adwaning sao pamamilatan ng San Martin de Porres. Balitang kayang kasiwang inampang anyang mibiyabiya kay Sulip, lugod yan naman at pakamal, amibiya kay katamo, at king kayang pamamilatan kaniting alwaning kayang kapiestan, kamtan mo naman saning grasyang pakayap, unya kapaldanan, at iti pamikatago niya, ban konkreto tamong paramdaman ing lugod ning Diyos, at pamikatago niya iti, ban kanita makaibya mo naman kayang tula, kitang kapanisyan, asukat tamong ipasyag, at pamainggulot kaning kaya katamong pamikasala. Midilinan tang pamikatagon, banang king pamikasala, manatili pamuring maula. At may yaws tamong eta babaliwala at babating ing maula, nung atin mang mawala, akit mamiyang tula. San Martin de Porres, ipanalangin mo kami. Talakat kong ini, para king panalangin ning malda, manalangin tamo king ginuban akamtan, ing palining kayang lugod nga tamong manalangin, Gino, alanangga ing lugod mo. Gino, alanangga ing lugod mo. Para king banal a kapulungan, Gino, gawan mo keng masipag-aanib, ipanalangin ta king Gino. Gino, alanangga ing lugod mo. Para king yatong makasalanan, Gino, emo ke wawaksi king kekang arapan, nunelinisan mo kami karing kekeng kasalanan, ipanalangin ta king Gino. Gino, alanangga ing lugod mo. Para karing manalipusta, liligalig at maglibak king kekang kapulungan, managumpesa ing kekang grasya, laban king karelang dewakan, ipanalangin ta king Gino. Gino, alanangga ing lugod mo. Para king kekatang komunidad kristiyana, pagkaluba na katasan ng metong abayong espiritong matatag, ipanalangin ta king Gino. Gino, alanangga ing lugod mo. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan. Ring kapagnasan da ring sablang makayantabe kaniting kaorasan. Ring kapagnasan apara lada ring kaya katamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king online streaming. Karing miyayaliwang programa ning kaya katamong radyo. Ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kaya katamong arkidiocesis. At para karing kaya katamong kapatad ang magsadya para king karelang ordinasyon king pangadiakono, di Christian Rey de Dios Kayanan, Arjon Magat de la Cruz at Omar Nino Vitug Defensor. Iulino sana king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong meyango na biye. Ipanalangin ta king Gino. Gino, alanangga ing lugod mo. Banding masakit, ding pakakalulo, ding mililele, makakalingwan. Mayakit sana't maramdam konkreto, ing lugod at pakamal, mabinyan ng San Martin de Porres, banela mabaliwala, at medinan pamu at mabating at medinan pamuring ulag at maging maula. Uli na naman ng lugod, alang sawat alang kupas ng paramdam ng Diyos, karing taong gagamitan ng miyampang kasiwan, king papakita kayapan at kabanalan, manalangin tamo king Gino. Gino, alanangga ing lugod mo. Ipakaragul ning kasayahan na miras banwa nung sumisiyaing meto nga makasalanan, katman me ing banwa king anti kaniting tula at ibayo mo kami agpang king lugod mo. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karing ayin.
Manalangin kayo kapatad, baning daon tamo matanggap ya arapaning Diyos ipang lubos mayupaya. Tanggapane sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang king kekang ganaka, pakiramdaman mo rin kaya kaming panalangin, at ingatan mo kami, king saup ning kekang santo, kawangis ng San Martin de Porres, makayang pangkesanang matampang kasiwan, king kekang altar, iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ya kaya kayo. At keka antimurin, Kita sila ring pusoyo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, ing pasalamatan da ka, kapilan man ampon no karin man oy pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Ing ligaya ring santo, ligaya mo naman, potang parang alanming karelang merito, parang alanming sarili mong kalam, king biyera kete, king yato dirinan mo, king atularan mi, king pamakisamakda, karin banwa, ipagkalumuki kaming karelang pamakikaluguran, karing panalangin da, para king kekang banal akapulungan, pagkaluban mo king sikanan at kambilan. Iting maulang kapulungan daring talapatuto, agyaganda kay sanang sumulong king tagumpe, ban makirake karela king korona, ningalang kapupusan aligaya, kapamilatan ng Yeso Kristong ginumi, ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya, lain makyabe, kingalang tuknang ng pamamyak kapurian keka, at ngaming kakanta. Ikapining banal o impa, ikaing sibul ning sablang kabanalan, ulinita, ipaniga pumi, tugtog meng espiritu mo, antimoy titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalan at para kaya kami gawa na lang katawan, ang pondaya ning ginuming Heso Kristo, at atandanan mi pakanitang beng mi panganyayaya, at bayo na kusang lub dinawuning biyanaking pamaylasa ampon kamatayana. Kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, piraso ning tinape, dinwang niti karing disipulo na ngana. Kuanan ye iti kayo nganat kanan ye, uling iting katahawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayo, pepasalamatan akat pinuri, dinwang niti karing disipulo na ngana. Kuanan ye iti, ikayo nga at minum kayo kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayon pon nalananggang tipan, amibubu para kaya kayon pon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Maulayang misteryo ning kasalpantayanan.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Inyang yening gaganakan mi, o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ang poning pangasubli ng mebye, darawon miya kaya ka iting tinape ning biye ang poning kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo pon sumuyo kaya ka. Ikamingan sanang misudusulok ing katawan ng pandaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan meway pa ing banal na kapulungan mong makalaganap king meto yato, ban may ganap ya king lugod, kambya ng Francisco ing Papa mi, at Florentino ing Arsobispo mi, kambya ng Pasiano kaya kaming Arsobispo Emerito, ing kapariyang kapampangan, ading sablang pariyang pondiakono, ading sablang susuyo, king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid mi, aminuna ng pepainawag king tihong kapanayan, ing pangasubling mebye. Idala mo la, at ding sablang mayang mo nabye, king pakalulu mo kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan. Gawan mo kamingang karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambya ni Nuana Virgen Maria, induning Diyos. Kambya ng San Jose, ing esposo na, kambya ring non-apostol, kambya ng San Martin de Porres, at kambya ring sablang banalami, biyebye, kalugod-lugod kaya ka, king kaya ka baning panawon, apuryan ang pon, apaligayan da kasana, king kapamilatanang Yeso Kristong anak mo. King kapamilatana, kambya na ampon kaya, kagumning banal ay Espiritu, sablang parang alampon ligaya, kaya ka o Diyos ipang debus mayipaya, manggaman king alananga. Amen. May badi wala yaman San Martin de Porres, king kayang tatang. Dapot ating metong ay pa, palinugod kaya, tinggap ne nung ninot nanuya, at may natiling maula. Itamo mananting anak ng Diyos, datang maning pamikatagon ko kuring kainan magkamali may kakasala. Kailangan tamo mong sumisi at panggudutan ng kaya katamong kasalanan at siguradong makapamyatula kayo at manatiling maula. Kami ning kapanaligan king Diyos sa madingap kaya katamo king pinandit ning pamangailangan. Manalangin tamo, antimo ng makanano na katamong tirong Jesus. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahinto sa tukso, at iagyan mo kami sa lahat ng masasama. Ikabos mo kami king sablang Maroko ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kaswapaning pakalulu mo mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabiyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ampon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos ay pami, ing ginuming Yeso Kristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan ko lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mula sana babaligdan ding kasalanan mi. Doon ing pansinan mo yung kasalpantihanan ng banal na kapulungan mo,
At pamayapan ng pon pisan metongan me agpangking kaburian mo, ikang mabibye ang pon mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabe sana kapilan man ke kayo. At keka antimurin. Kang Kristo a ginawa kaya katamongan ng timong mikakapatad king kapamilataning krus na, pugayan tayong metong at metong king tandaning pamakisot, ampon kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyan mo. Pagkalooban mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyan mo. Pagkalooban mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyan mo. Ibigay mo Kaya kami ing kapayapan, ibigay mo kaya kami ing kapayapan. Niyo ing tinapen ing diye, pilasan ng ponlawenyo, ing kayapan ning Ginoo. Ginu e kumatampang tanggap keka, dapot iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Huwag limutin nakaraang araw. Sariwain kahit balik tanaw. Takip silim di man mapigilan. Sandali lang ang dilim. Yung bilangin ang bawat sandali. Kagalakay wari-walang patid. Magkasama tayo sa pagsapit ng sanglangit sa daigdig. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig, at ako sa iyo'y Para karing makiramdam, karing radyo at manalbeking online streaming, ae makatanggap komunyon king pisikal a paralan, abayan da kayungeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka maygit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ningening penandit, era kaatanggap king sakramento, ume kamuman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, balamu mo wari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka,
emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani kukeka. Amen. Talakata po. Manalangin tamo. Oy paning sablang kasngawan at pamamatula, mitipon kay ngeni keti ang tingkekang pamilya, banpuryan ing lagyo mo, at parangalan ni San Martin de Porres, king Eucharistyang tinggap mi, akit miya saning tanda at pangako, tingkekeng kaligtasan, iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen. Mekad kawang isang San Martin de Porres, imbalang metong kaya katamu at inyang kapintasan. Amaging dalan nung minsan, maliaritang mabaliwala, king mismong pamilya, at maging karing aliwang taong, akakayabe tamo, akakatab mo. Dapat, masala ng papasyag niting banala kapag masusyan, arapan na ning Diyos, nanumaning kaya katamong kapintasan, kakulangan, bunga na naman ng kainan, agyang ingpal pikasala, manatili yang maula. Kailangan tamo mong pasyag ing kapanisyan, painggulutan ing kasalanan, king banantauli, makapamiyang tula, kawangis ting tupang may bating, ning kwaltang pilak ame wala, makanyan tamong sana mili ng pamikatagon, manatili pamuring maula, at makapamiyang tula. Arapaning Diyos, at maging din ka parang tao, eta sa babaliwala, ban e mabating ing maula. Adon ngining grasya ning Diyos, ban makibat king panagkatatanaga, ning kaya katang pamigunam, eta babaliwala at babating ing maula, nung atin mang mawala, akitiat mamyang tula. Adon ngining grasyang pakayap ng Diyos, at kanitingal doning kapiesta ng San Martin de Porres, mangintulit tamo sanang tanggapan, ing kapaldanan, ang maging dalan ban kanita, lubos tapang mipanwanan, kailangan tamo mong sisyan at penggulutan ng kaya katamong pamikasala, at manatiling maula, at makapamyatula, pati na king Diyos, at kaya katanggib pa. Ing ginuman tabi kaya kayo, At keka antimurin. malugod at mayupayang Diyos. Salamat kanitingal doon ng kapiyasan ng San Martin de Porres, uling bisan pang mipaga nakakarimbalang metong kaya kami. Atin kaya mang kapintasan, agyang magkulang, magkamali, mikakasala. Arapan mo, O Diyos, manatili kami pamuring maula. At kapilanman, emo kami babaliwala. Mitmong lugod at tunos mo kaya pasang balikdan. Ban kabering kaya kaming pamilya at pakamalan. Maging ding balang avid viewer, listener. Ting radyoning kaya kaming Archdiocese. Ing WBL 91.9 Bright FM. Karing miyaliwang programa, migitlano kaniting misang darawon mi. Maging dalan ban kanita, ipagkalub mo. Ing grasyang makaparkil, makibat ka rin kaya kaming kayadonan, lalo na ka rin kaya kaming pamangailangan. At adon mi, kanitingal doon ng kapiyasan ng San Martin de Porres, ing grasyang pakayap, mamilatan niya sana, nung makananong anyang mi biye kaya sulip, ginamit ming kasangkapan, at inyang masakit, aulo, at pepakayapan ketang binyamong kapaldanan. Malugod na Diyos, balo mo nung nanumaning sakit ming panamdamang pisikal, emotional, psychological, at spiritual. Balo mong deni mang kaya kaming familia at pakamalan king biye. Masakit ang miyembro king pamilya, masakit ang mag-anak at kakaluguran, masakit ay man nano balang dapat papapangadi karing balang metong kaya kami. Maging dalan niya sa misan pa, iting misang darawon mi, keting radyo ning kaya kaming Archdiocese, keting DWBL 91.9 Bright FM. Bamisan pang mibulalag, ing kayapan mo't kayo pa yan, uli ning kaya kang lugod, kambiyan ning kaya kang pakalolo. Mit mong lugod at tunos mo kaya nganing balikdan o Diyos, kambiyan ning pamilya at pakamalan mi,
Mayapan mo ngening paluban king mabidugming pamikakatawan at pangatao ing grasya mong pakayap. Muntasat magdaton lalo na karing apektadon dakining kaya kaming pamikakatawan. At agpangking kaya kang kaburian, king tikdamong pinandit, king kaya kang paralan at panawon. Tanghalan mi, ing grasyang pakayap kaya kang pagkalub. Munye, malagwat lubos akapaldanan, king nano pa mang panamdaman ming sakit. Makanyan mo kaming panusignan misan pa o Diyos. At ipagkalob mo yung grasyang pakayap, king pamaminita ng San Martin de Porres, sa nitingal doning kayong kapiestan, at pakayapan mo kaya dinan kapaldanan, king lagyo ng Jesus. Amen. Labingadong Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Patuloy ng San Fernando. Ipanalangin mo Patuloy kami. ng San Gabriel Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Martin de Porres. Ipanalangin mo kami. San Matias Apostol. Ipanalangin mo kami. San Ezequiel Moreno. Ipanalangin mo San Padre kami. Pio ng Peltiachina. Ipanalangin San mo Camillus kami. de Lelis. Ipanalangin mo San kami. Nicolas de Tolentino. Ipanalangin mo San kami. Jose. Ipanalangin mo kami. Virgening Lourdes. Ipanalangin mo Virgening kami. Fatima. Ipanalangin mo kami. Virgen del Carmen. Ipanalangin mo kami. Virgen del Pilar. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Paz y Ben Viaje. Ipanalangin mo kami. Virgening Candelaria. Ipanalangin mo kami. Virgen Mater de la Rosa. Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios. Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón y Caridad. Pakalulwan mo kami. Kristong Dibinong Talapakayap. Pakalulwan mo Sagradong kami. Puso ng Yesus. Pakalulwan mo O kami. pakayap ng Pusong Jesus. Pakalulwan mo kami. Tatlong Jesus, 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 Jesus. King lagyo ng Jesus, dinan mo kaming kapaldanan o Diyos at pakayapang lubos. King lagyo ng Jesus, ipagkaluming grasyang makaparikil makibat, karing kaya kaming kayadonan, migit lalo na karing kaya kaming pamangailangan. King lagyo ng Jesus, kanitingal doning kapiestahan ng San Martin de Porres, munyesa ng ulaga, ing grasyang pagkalub mo, bansumangid naman ning kaya kaming kainan, pamagkulang at pamikasala, manatili kaming maula, at bigyan mo namang pamikatagon, banting upayang, ding aliwa, emila, ibaliwala, ban mabatinging maula. Panwanan mo kami, O Diyos, pakayapan dinan kapaldanan, bendisyonan, king lagyo ni ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Umetamo king kapayapaan ng Kristo, eta sa babadi wala, ban mabating ing maula. Salamat kin Diyos. Dakal pong salamat at maya pauto kaya kongan. Idalara ka sana, king paraiso ring sablang angeles, luwalasang sa lubong keka, ring martires, at idalara ka, ing banal ng syudad, ning bayo at alala, gangeruhu sane. Idalara ka sana, ing paraiso ring sablang angeles, luwalasang sa